notolo umisirome wubula ntsena kumina na wese ihlanganeni nokho Africa wa vulavula namutlha i Ravumune siku hi leri ra vu 20 ra n'hweti leya ya Ndzati lembe ra 2024 mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa smart wa Jimo xitlanga wa xingiritano wa cacana makunalo wa ndandasi ntaka wena 2 ni ri la studio 2 tisala noko Africa wa vulavula u humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga ku fika eka awara ya 2 nhlekani lowu kunjhani mingisirome a khensa swinene loko hi lombe ndleve la Gauteng eMpumalanga a Northwest a Limpopo nango mi yikuma ku audio streaming ya Mngana Lona fm.co.za timhaka ti tele mikisirome timhaka ti tele kambe hi lava ku mina na wena hi bula hi languteka ntirho wa ku tsundzuka Mufi Pravin Gordhan lava nge le vulavuleni timhaka ta ku ongeti i munhu un'wana loyi a lwisana na timhaka ta vukungundwani hi ndlela yo le a nga twanana na byona vukungundwani van'wana loko va vulavula va ri hi ye a nga ndla ku patu le Jan River ri va na xikontiri veri hi nga ndla ku za ku va na xikontiri laha Jan River patu rera ro famba ri ze ri ya fika laha nambyeni wa Xingwedzi loko i ki huma ka Malamulele veri yena nga ndla ku nkama lowa va ka Malamulele va twa ongeti va pfaleriwa handle hi masipala wa Thulamela se ivi va hetelela va ku masiva hina hi le ku hluphekeni kamula loko loko munhu wo vula ku vanhu va le ku hluphekeni lava tlhela leri ra Malamulele East wa pfumela East nako hi hala ka patu ra Phunda Maria hi hala ka va Madonsi hala ka va Nkovani va Ngomu va Matiyani hayi va Matiyani ni la ka va Mtititi wa swi vona ku hayi a va ri ku hluphekeni vanhu va na tlhelo swa mapatu loko wo teka patu leri ri hindza ku ri huma Giyani leri hindza ku kwalaha Fumani laha ri rhelela ri ya va ku ri ya humelela ka Bevula wa swi vona ku ri ku fike kun'wana ri nyamalala kambe i timhaka leti hi langutaka to loko kha hi tsundzuka Holobye Pravin Gordhan ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ne le ka mhaka yo yeleyo timhaka tin'wana leti nge le ku vaveni swinene timhaka ta ku xanisiwa ka vamanana na vana va nge ri milandzu leyi khumbaka xiyenge swa muxaka walowo ngopfungopfu a xifundheni xa tatana Mandla Ndlovu veri swi le ku kokiwa milenge leyi loko ku tengiwa milandzu leyi fambelanaka na timhaka totoleto ta ku lwisana na madzolonga lama fambanaka na vamanana va khomixini ya ndzingano wa rimbewu veri swa va vilerisa n'wina mi ri yini lama mi va ku mi ri koho endzhaku loko ni pfune nkulukumba wun'wani a Giyani hi mhaka ya ku va a kha a ringeta ku la ku kuma mpfumelelo wa ku vona vana va yena ni nga pfumela na sweswo ku impela munhu nandzu kumbe ku twanana ka vanhu vambirhi ku munhu vana va ta vonanisiwa ku yini swi heta 4 ku ya ka 5 wa malembe loko a nghena hofisi a kuma munhu wuntshwa loko a vuya kuma munhu wuntshwa swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku hi twa n'wangulo wa wena eka swona ku ve hi fika njhani ka ku tlhe ku va na madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu ka vanhu lava va ngete eka mbilu gehle lava va famba na rhandzu hi fika njhani kwala i tin'wana ta timhaka leti kumbexani nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka toho ya ku hetisela va Congress of South African Trade Union va tshayiwa va kha va ku ta fane ku va na siku leri ku kombisiwa ku vilela eka maphorisa ku nga ri maphorisa eka vatirhela mfumo kumbe vatirhi ku nga siku ra munkombo ra n'hweti leyi taka va nge xikongomelo xa ku kombisa ku vilela loku i ku va ku lwisaniwa na timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho ku tlhela ku lwisaniwa na timhaka ta ku kendzingana kambe xivutiso ku ta va ku mi lwa njhani na ku pfumaleka ka mintirho hi ku kombisa ku vilela mi ndla njhani mi kavanyeta mintirho ya leyi nga kona mi va mi kha mi ndla yini hi ku loko mi kombisa ku vilela nge kumbexani mi kombisa ku vilela ivi ku nga tirhiwi ndhawu yaleyo ku vula ku va mhani ni vasesi va boti lava va tirhaka ka ndhawu yaleyo ku nga tirhiweku va lahlekeriwe hi muholo wa siku rero mina ni pfana vona ngeti kumbexani va khosati na n'we va minhlangano ya vatirhi lava ni tindlela tin'wana to kombisa ku vilela mi nga ha tirhisi tindlela to kombisa ku vilela ta lembe ra 2,000 le ndzhaku kumbe 19 wa magidi le ndzhaku se hi le ka nkarhi wuntshwa langutani tindlela tin'wana
a swi twisisa ka mi tirhisa matirhelo and injury to one injury to all hayi ka yini a hi mi twaneni 0860 nangona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela va Reserve Bank na vona mutlha va languteriwa ku teka xiboho mayelana na vumundzuku bya ntswalo wa mali yo lombisa ku na ku langutela kukulu ka leswaku ongeti ntswalo wa mali yo lombisa wu nga ya hansi hi nkarhi lowu wa loko va hlangana namuntlha van'wana va langutela kolomo ka kotara ya percent ku nga 25 basis point van'wana va nge hayi kumbexani swi nga fika na 50 kambe a hi tivi n'we mi ta va mi kha mi ku yini hi ndlela yeleyo hi laha hi nga ta va kha hi languta koho eka nhlekani lowu hi twaku va ri yini tatana Kganyago lava vito ra vo ri tsariwaka eka timali hi ndlela yeleyo so hi nomboro leyi tirhisaka miyingiselo Munghana Lonene FM ka 0860 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za at Africa Munghana i X handle ya sweswi hi pfuna ku hi kota ku va hi anamisa miehleketo ya hina hi twa ku endla ka yini loko ha ri ka mali ya ntswalo wo lombisa ka vamachonisa yi chika loko swi te yini hi ku siku leriya loko hi kha hi ya azanini lava va rindaku laya a lifestyle center va kombise timhaka ta ku a ku ri na ku hehliwa ku ri na vanhu lava a va ri kona makhadi ya SASSA va kha va teka timali se a swi le nawini swi sweswo loko mi lomba mali n'we mi va lombaku mali swi tiveni ka swi le nawini ku khoma khadi ra munhu kambe swi le ku ndliweni se xivutiso ku ta va xexo xa ku loko governor wa bangi ya le xikarhi va teka xiboho xa ku ntswalo wa mali yo lombisa wa henhla leswi khumbaka vanhu lava nga na timovha lava nga na tibondo na yini na ti-credit card le ka vamachonisa swi ndlisa ku yini 0860 002 543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Girito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860 002 543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM wo sungula hi lo enhleka ayi botpet na muhumelerisi aye papa mpfukile hi vatomi hi ngo vona papa mpfukile ni khensa ku va xichava ngoma hi botpet no ka ni nga tivi hi mpela mi nga va rito ra xichavo hi mhaka ya ku la khoma leyi ya strike lexi ve ni xi fane xi va koho xa vatirhi ya mati wa botpet a ni tivi man loko ni langutisa ni twa hi nga ku kumbe ho va ku koka kokweni hi nhompfu hina tanihi hi ri vatirhi hi mhaka ya ku loko ku ri ku ka strike wa botpet xi va national swi vula ku na ikhonomi ya hina ya ku aku ehleni a yi ku veni na nchumu se swi vula ku yini sweswo eka vona va ri varhangeri va yi langutise njhani mantwisisa because hi ku ya hi mina ni voni nga ka va yi anamiselani miehleketo tanihiloko laha hi na khe hi anamisa miehleketo botpet mi nge strike mi khe mi swi vona xiyimo xa tiko xi njhani mi strike sa vanhu lava ku ri ku na vona se swi ve le ndlaleni phela va hisa lava va nge fanele ku va na strike loko hi ni ya strike ni vona va ta va kha va tirha which is vo va ta hola kahle mantwisisa loko mo yi langutisa botpet ni tinga ku vona va swi tiva ku xikongomelo xi ndlaku ku nga vi na mintirho laha South Africa i yini because last ni twe kwalaha ka mahungu va kombisa ku tinhlayihlayi ta vanhu lava tirhaka ka mfumo va nga va le handle hi tsutsuma kwalaha ka voma 6,000 leswi vula ku vona tanihi varhangeri va pfumele ku hi fanele hi tsemelana nhloko ya njiya na vaakelani kuloni va matiko laman'wana se swi tikombi nga ku njiya leyi a ha tsemelani nhloko hi ni hi sale na ndleve vona va tekile swin'wana hinkwaswo hi mhaka ku mintirho hi yo ndleve vo va ndlaku yi nga vi kona hi ku ya hi mina se wa hi fanele hi ya xitarateni va nga lunghisi leswi swi ndlaku ku nga vi na mintirho na ku miri ali ne ku na vanhu va nga tirheki ene ntiyiso ha swi lava ku hinkwerhu hi tikuma hi ri ku tirheni kambe mi onhela lava tirhaku hikuva mi kha mi lava ntirho ku mi lavela lava va nga tirheki ntirho hi swo mi lava ku ndlisa swona hi swo swi nga wrong ende na lava va nga tirheku hi siku ra strike va ya ku tikeriweni because ku na loyi mi kuma ku loko a nga tirhi permanent lomu a ya ku koho i fika a vuya a khome xa n'wanchumu hi siku rorero which means siku rero ra strike swi vula i ta va nga ri na nchumu ma swi vona leswi vulaka ku swi onha ngopfu botpet a va hi va tshama hansi va nga tsakamisi miehleketo ya vona hi mati a va hi va tshama hansi a drawing board va langutisa ku hi ndlisa ku yini hayi ku ri hi yimisa leswi swi nga kona leswi hi nga na swona switsanana botpet
hi fanele hi endla ku hi vona ku hi yisa ku yini amahlweni hi nga yimisi lava va nga ku tirheni kasi ti-meeting leti endliwaka everyday botbet i ta yini hi ku a ti vuyi na nchumu phela they are always on the meeting those people va ku hey ku na yini hala ku na yini hala mara va vuya na yini va vuya na strike va twanane ka ku strike ka meeting wa vona leswi swi nga ta onhela van'wani strike xexo hi yo mhaka yaleyo hi yo mhaka hi nga ti languti mina ni ri wexe botbet loko ni kha ni hanya vuton'wini ni fanele ni langutana le masayiti swi fana loko ka driver i fanele observer i vona ku munhu la driver daka wena i driver njhani na wena se vona va tikombe nga ku va langute vona va ri voxe botbet va vekele matlapisi because xistrikara lexi strike lexi favor lava vona va nga ku tirheni sweswi lava vo ka va nga le ku tirheni total a xi va favi mina a ni voni swi ta va benefitisa lava nga tirheki ve nge benefiti nchumu vo ya ku benefiteni ka ku va nyanya ku bodlomela ene ve nge tabuleti loko va nyanya ku bodlomela tshame ni vulavula na good enough Mashego siku rin'wana a ku loko i ri ndzeni ka goji i nga yi mahlweni u cela exactly hi ku loko i ya mahlweni i cela i nge swi ya huma njhani hi leswi va lava ku ndlela vanhu lava va botiwa hina na vasesi wa hina va nga tirheki swona va lava ku va celela more a va va tshiki kwala va nga kona hi ku hi kota ku va khoma hi voko nkarhi wun'wani hi va pfuna hi swin'wana loko va ya le ndzeni hi nge hi fikeli na hina botpet sesiri botpet 0860002543 good enough mi njhani kwale mi nga kona na hayi man akhensa swinene ya veri loko munhu a ri ndzeni ka goji a nga xanyi ku ceya ayi amukeleni n'wana mingiserilo hi nhlekani Aye botpet. boto wa mina mi njhani Hi pfukile mama. akhensa No va na ron khosa Amsterdam. enkomo mavona Matsavu njhani botpet? Ku tlhariha ku xavisiwa xintu. Vayisala va nga khoma ka ti-union va dya na vona. Ni vula leswiwani mina ni ze ni va like short steward ni ri va supervisor a va swi kota ku vayisala va kota ku byela mina na vanhu va yini va ku wena hi ta ku nyika mali ya so matisisi se loko vanhu va strike swa onha kun'wana ni byeleni khosa loko va ku va mi nyika mali ya so a va mi nyika mali ya so loko ku ndleka yini ku mi kota ku khutaza kumbe ku hlohlotela vanhu ku va kombisa ku vilela ku ri mina ni nyikiwa mali ku ni pfariwa nomo ku va futhi va nga vi right se mina a layina swona ni swona khampani ndzi ni sunguriwa Brapet hikuva ni tirhisa ku va makweva va kahle ndzi ni sunguriwa ni tirha kun'wana kwala Daveland wa ma 2004 ni sunguleriwa ntiyiso ku ri mina ni nge heti ni ri nexa va makweva ka va hlupheka and then ni hlangana n'wana wa ri kuva vanhu va ri ku hayi boti ni fike mi lunghisini sweswiwani hi kota ku va kahle that's why ku va hi lava va na ku mi strike va fika va xava yini va ku ne hayi hina hi ta hakela certain amount se swilo swi nga kona vayisa va yinene va ka strike va benefit va rhanga va pfariwa milomo at owner of company right okay but to pay so much matisisi se loko lava va n'wi hakela mali yitsongo so lava va fanele va benefit va phula something ka company and then swi onhela van'wani va makwava van'wani va hlongoriwa mitirhweni hi mhaka ku va na strike strike a hi hlohloteli mina Brapet xa ona loko va ku vanhu va fanele va hola mali yo karhi a va pfumeli tiphesente to karhi vanhu va ngetela swo karhi a swi fani ku va nga kumi nchumu because loko va ngetela mali va ri hunguta vatirhi because hi nge he swi koti ku hakela more amount se loko va ngetela mali va hunguta vatirhi se ka ha ri zero so ntisa ene sweswi mi swi vulaka hi sweswi fambisaka so va ku va ha ku ngetela mali loko ku pfala SAA a ku ri sweswo va kha va ha ku heta ku sayina ntwanano wa ku ngeteriwa mali ivi kusuka kwalano ku hlongoriwa vanhu khalanga matsema mi favorite ya papa mina papa mina loko ni kha phethe mathewula hi tlhari ta ku tsaka hi mpfuka va lolovisa hi nga loko na papa vhiki n'wana nga hlamula ni khensile Brapet no nkombo ta mina khensa n'wana Zebra Khosa Road inkom 0860002543 ku a hi ku tumingisela wa mina ku mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo ku sele timinete timbirhi ntsena hi nga siya mahungu na misava ya awara ya n'we nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela yaleyo 0860002543 ku ti ku angula ku yini ntirho wa ku tsundzuka i khale ka holobye wu lukini mahlweni kusuka le inkosi Albert Lithuli hi laha ku nga na swivulavulo sweswi xivulavuri i president wa COSATU
hi vo va nge le ku vulavuleni sweswi ni vulavulaka hi ndlela yaleyo hi nga seka hlomaka ta mahungu a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani Hayi Bothet. ahe Ngifukeni. hi pfukile hi nga vona bot Hayi fukeni. Ichawo ke kwala ka Malamulele. Anda ku vulavula hi yona manda ya khosati ya ku stereka. Kuna mhaka yin'wana ni nga za ni yi xiya ku ni veka yin'wana swinene. Laha hi kumekaka loko hi ri ka yin'wana hi tirhisiwa kambe loko hi karhi hi tirhisiwa hi ka hi swi vona ku a swi nga fanelanga. Switereka swo tala leswi va ka swi ri kona hi nga swi endla hi Khosato swi siye vanhu vo tala ngopfu va ri hava mitirho kambe xikongomelonkulu xa varhangeri va hina aka Khosato ku ri ku mhaka ya ku langutisa ku va kumeka va karata hi ku va hleketa ku loko va kumeka va ka va hi terekisa ANC yi ta va posa yi va nyika swivandla eka government. Ni ve ni va ni karateka siku rin'wana loko hi karhi hi mikisana hi kuma ku mina a ni ri ka POCRO na van'wana mara hi kumeka hi ri ti-affiliates ta ka Khosato. Va kwala ka POCRO vo tala lava nga kona a va kumeki va ri timembara ta ANC kambe va kumeka se va vuriwa ku va wela ka Khosato va ri va tiphati tin'wana. Se ni kuma ku Khosato kahle ko va nchumu lowu ngo exista ku ri van'wana va kota ku benefita mara mi nga swi tivi ku n'we loko mi ri kona kumbe ka SATU va POCRO mi benefita yini hi ku a mi align na le boho va nga Tripartite Alliance na kona. ni khomele ntani sungula ni kuma tlhoni ya hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini rolani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ndza khensa khalanga vayingiseri nhlekani. President Cyril Ramaphosa u xiphemu xa nkosi wa khale ka Holobye Pravin Gordhan. Kasi Gordhan a kombisiwa tanihi murhangeri loyi a nga tlhentlhi eka ku lwela leswinene. Ku fikela sweswi ku amukeriwile vadyondzi vo hundza 200 wa magidi exifundzeninkulu xa Gauteng. Mahungu hi xitalo ya wona ya n'we. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. hela hi nga koho mingiseri munghana lwana FM a ma kombisa mingiseri mi nga ya mahlweni Ya se ni kuma ku loko ku tshamiwe na vona ha kota ku twisisa leswi va swi vulavulaka mi ta kuma ku loko swi teka a ri ka POCRO kumbe SATU u la ku tikuma a wela aka Khosato lava already va nga ka Khosato va hi byela hi swiyimo ku ti fanele hi tirha swinene ku va kota ku hi teka le henhla. Ene loko se mi ka mi swi languta mi kuma ku ti-department ti le ku weni hi mhaka ya ku hi hundzuka vanhu va ku chavisa vathori matshan'wini ya ku hi va vanhu lava hi kumekaka hi ka hi endla ku emitirhweni ku va ku kota ku tirheka varhangeri va kumeka va khoma kahle na hina vatirhi hi khoma ntirho wa hina kahle kambe tinyono va Khosato a va swi languti sweswo ende loko va nga swi languti loko mo languta ku i xini xi lavekaka i tiposo a henhla vo tala lava ni nga va na vona ka yinyono ve le ka Khosato namuntlha van'wani se va ka va swi kuma switulu kwele henhla ka ANC hambi se swi nge le ku kayiveleni switulu swa kona kambe hambi swi ri tala na khensa swinene papa inkomo papa mina 0860002543 inongona ku Afrika wa vulavula hi le ka munghana Lona FM komba ndlela ni tiri hi bula hi timhaka teto ta va commission ya ndzingano wa rimbewu gender commission va ri va vilerisiwa hi ku tengiwa ka milandzu leyi khumbaka ku xanisiwa ka vamanana na vana ya nonoka va tshana xifundza xin'wana va nge hele xifundza xa nyanya loko swi fika kwalano se hi ta va kha hi bula na vona loko vuya mahungu na misava hi twa ku kahle xivilelo xa vo xi famba kwihi na vo va Khosato lava nge hey kasi ke timhaka hi tingani hi fanele hi kombisa ku vilela hi mhaka ku a ku na mintirho na ndzingano
swi vangi vanhu va nge kanjhani ta va ka bula na vona ku loko hi vuya ka nhlokomhaka ta hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we sweswiwani ha teka riqingho ka 0860 nan'we mi lava ku vulavula swo karhi hi mayelana na Holobye Pravin Gordhan hi nga tsakela ku twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yoleyo kambe ku na n'wana mingiseri hi lowu i nhleka Ayi Kalanga papa minjhani upfumile minjhani mbalala na masungwini kwala botoleni no inkomo masungwini ka mabotolweni veri vito ri ta va mani minjhani n'wina mi le ku weni n'wina ni kombela va humeseni njhani hi nge cincani tifoni mi ri ku fona loyi ku vula luya humani a hi kumeni van'wana 0860 002543 hi ndlela masungwini a nghenela ku rungula masungwini hi ku masungwini wa nghena ivi a teka foni nyika un'wana loko luya lo nghena vhaya mahlweni a vulavula a swi ta antswa ya ta hi nga swi twangi ku va cincane tifoni se loko luya n'wana a nghena i tlha sungula ku vulavula na yena minjhani lo botsolweni na mi nga yi pfumela 0860 nokona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisa na mina ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku khome tona nhlekani lowu leti hi nyele ku buleni hi tona hi lava ku twa n'wangulo wa wena eka tona hi ndlela yoleyo timhaka to tika swinene letiwani loko ka hi languta van'wani va lava nga koho enkosini lowu sweswiwani ni vona holobye wa dyondzo ya masungulo na voho ve le ku ku nga ri dyondzo ya masungulo kambe dyondzo khale ka dyondzo ka holobye wa timhaka ta tidyondzo ta la henhla hi vo va nge i khale ka holobye ya ka ndzawulo liya kambe na vo i holobye hi tlhelo rin'wana ve le ku vulavuleni hi timhaka ta loko a ri ku na ta mi twisa tona laha lexi xinchinani xi mi yisaka ku mi kota ku swi twa a xi koti ku teka mpfumawulo luwa wu suka kule ka television wu mi yisela wona moyeni a ni la ta mi tekela wona ni mi yisela moyeni kambe a swi koteki ku va ni endla tani hikokwalaho ka ku va lava va nga va khumbekaka ka ku va va endla leti va hetelela va tikuma va langute kumbe va nga swi vekelangi hi ndlela yaleyo kambe hi ku tumingisela ma 0860 un'wana mingiseri hi loyi nhleka ayi minjhani papa mina hi pfukeni minjhani hi kona man a khensa mina a ni la ku nghena leyi ya ku xanisiwa ka va ka mhani na vana ya so mina kahlekahle laha ni nga swi twisiwi kona ku ri va ka mhani va xanisiwa loko va endli yini vona va ka mhani va xanisiwa loko va endli yini kumbe va dlayiwa loko vo va endli ya mi lahlekela rito ku xanisa ku xanisa loko munhu va ku wa xanisiwa a hi mhaka ku endle yini hi ku xanisiwa koloko kambe loko ku ri na swin'wana sweswi ku va ku endlekile a hi ku xanisiwa loko va ze va ku n'wina mi le ku xanisiweni a hi nge va ku ma xaniseka mi dlaya hi ndlala hileswaku a mi na swakudya hayi ku a mi nyikiwanga swakudya mi va ha swakudya se a ku na xivangelo lexi xi nga ndlaku ku sweswi swa fanela ku va xanisiwa sweswi a swi fanele ku va xanisiwa hi laha ni vulaka kona alright a swa twala a mi hlamuli kahle danki a mi tele sweswo a ni tela swo ku la ta tiva ku ri ve ri va xanisiwa ku xanisiwa hi mhaka ku n'we mi tiva ku va xanisiwa loko va endli yini se hi ku n'wina mi tiva so a ni la ku tiva xivangelo xexo ku ri i nga ri swi hala na hala hi ku swi swa ku i nga ri swi wela ka va ka mhani mara na va ka swinuna va tlhe va na vona va xanisiwa hi ku ri swi hala na hala se n'we hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti swi voyamela ngo tlhelo rin'we ni vona nga ri swi voyamela tlhelo rin'we ni vula ku hi ku vulavuriwa swi vulavuriwa ngopfu loko swi khumba vaxisati ku tlula loko swi khumba va xinuna hi leswi mi vulaka swona i swona ya no ni mi twile loko ku kumeka swilo xa kona ku ri ndzeni na vo va ka mhani va tihlamule ku ri ve ri ku leswi swi endla ku ri ku za ku inaniwa va ka mhani na vana xivangelo ku va ku ri yini loko za swi sukusekiwana a ni la ku tiva ku hikwalaho mara a sweswi mi hlamuleni danki khensa ripoto wa mina a khensa swinene hileswaku loko va tiva ku munhu wa xanisiwa a swi zi swi va na ku endle yini u xanisiwa kambe hi tekeni riqingho rero ka 0860 002543 ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha
khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu. Hila nga kona mingiseri wa mina ay amukele nun'wana mingiseri hilo nhleka Aye Bothwethe Mfukile. papa mina hi ngovo Hayi Mfukile, hayi ngupapa. Bothwethe mrona siza wakachawukela kangala iluva la. yeah Maka liya ya ana congratulate vanhu lava va nga vula ku Pravin Gordhan a fane a vekiwa kahle nga vi na swicele swa mafu na yini because u tele ngopfu. Lava n'wanyani va Bob Julius ku va mhaka ya ku sweswo va nga tekeriwa mapurasi na switamatisana ene va nga vi na kwali munhu a hundzi a ndla ntirho wa yena as a ri ka SARS. mara a swi lava ku bize mi vula ku va tekeriwe purasi na switamatisani i vulavuleli ra njhani rero mara Ni vula ku switamatisana swa switsongo leswi mavito swi nandziha ngopfu. So kinga leyi va nga na yona a hi fanele hi swi lunghisi hikwalaho ku va swi tshika ku va lovile Mkhalabye a va ndla ntirho wa vona ku va va ri ka SARS. Yo hetelela a ku va na mi byela na va ri tsiyetsi lava va ka Hlungwane ku hayi va nga dlayi nyoka va ndzuluti ka micheleta va vona hi ku va kombowisile hi va ka Chauke mara sweswi va rhamba va ka Hlungwane va zinjivalo va solotsena va tshika va hlengiwa tlhelo hi swona. no na swi twisisa ene leswi mi swi vula ku ntiyiso ku swi vula ku ene va ka Chauke hi vona va kha va hlayisa leyi Va hlayisa Mkhalabye va hlayisa na tirho. hi ku va tlhe va swi vula ku va ka Chauke hi vona va kha va hlayisa Mkhalabye zinjiva se sweswiwani loko se ku ya dyeriwa va ha mi vitana va endlela Ncindani kwala ni Mhlengo ene mara Ncindani va le kusuhani va ta va byela n'wadzekudzeki laha kusuhani hosi n'wadzekudzeki ku va tshika vanhu kwalaha tlhelo va Hlomela va Mkhomi va Xihosani va Hlengo lava nga hlayisa kokwa wa vona le Hlengweni. Mara hayi a hi na munhu huma ka swona hi swona Bothwethe. botamene mi twini khese danke matwa hina hi lava Afrika va vulavula yi vulavula un'wana hi lo nhleka hayi minjhani papa mina hi pfukeli minjhani hayi bukeni khensa bote a ni na ku vulavula hi leyi ya ku xanisiwa ka vana na vamanana ya the way na ku veka so a ni va ri mavonelo ya mehe hambi ya ri ya n'wehe kambe kun'wana loko swi lavaka hi mitlhontlha hi ta mitlhontlha tanana wona okay me ni vona ku swi so ku ri ku za mhaka leyi i nga heli kumbe kun'wana mi kuma i nono wa ku ri va ku ri mhaka ko yi hunguteka hi leswi la South Africa ku vekiwa milawu ya ku tala i yimelela vanhu va xisati ngopfu unlike vavanuna loko mo u twa va ku n'wansati u dlaye n'wana ye case ya ko yi ta helela kwala moyeni mara loko vo ku n'wanuna u dlaye n'wana kumbe u be n'wana so case ya ko hi ta dlayiwa lembe hinkwaro mi ta twa va ku stop women and children abuse a va tshama va vula va ku stop men abuse sweswi vavasati vo va ku tala majority ya voho va abusa vana va voho swi tlhasimeriwa ku nga vulavuriwi nchumu hi mhaka hi voho va xisati mara loko ko va n'wanuna n'wana na vona u le nghozi na ku hisiwa nga hisiwi se loko le ku languteni ku loko mi kha mi vulavula mukutani a ku langutiwi na ku tinhlayanhlaya ti rini tinhlayanhlaya ti komba phela sweswo ku lava va nga le khombyeni ngopfu i va xinuna kusukisela malembe lava nga le khombyeni ngopfu ni khomeleni i va xisati kusukisela malembe ndzhaku hambi khoni Chauke za yi nga yimbelela risimu rin'wana ra xibakele jo a ku ri mhaka yaleyo ya ku nga swi vona masangu wa ku za mhaka leyi va swe mhaka yini sweswi mehe munhu wa xinuna no va na problem na nsati wa mehe ni ya na report case maphorisa va n'wi ku byela ku tivhene a ti kona kumbe va ku byela ti-reason tin'wana mara n'wansati loko a ya report case ku ta tivhene ta 7 nga ku no va 7 ku ta landza munhu wun'we a va n'wi byeli ku tivhene a ti kona se vavanuna va masiku lama va swi tivisa ku loko vo za va ya ka vanhu lava va maphorisa va pfula case a va tekeriwi nhlokweni that's why loko n'wanuna n'wansati a n'wi kwatisa masiku lama majority of mutata ku u n'wi dlele kumbe u n'wi hisile na a heta a endle a dlaya teka vutomi bya which is wrong a yi laveki mhaka ya tani hi mhaka ku a va tekeriwi nhlokweni so loko mfumo lowu wehe o tekela vavanuna na vavasati nhlokweni va veka milawu ya ku ringana va ri i 50-50 mara loko mona n'wuti a va endli 50-50 va endla 30-70 va nyika vavasati 70% va nyika vavanuna 30% he vavanuna laha tikweni a yi tekeriwi nhlokweni se n'wina la mi nga tshama koho buti wa mina mi yime laha ka mhaka leyi ya ku a swi mi hlamarisi milawu ya tiko leri yi voyamela ka tlhelo rin'we
asim shamarisi una kwala mshama kome men mshama gavaza kuna kisi nga shama umela kun'wana la thalamza nonyana adla boyfriend ya ye ayizangi ya kwini nonyana kuba longikhoma after 5 days abuya baku mawona baku akwe esifini ngakwenza nginchumo asahela kwendeke nchumu nasweswi namutlha ni vulavulaka na n'wina anga ya tshama vutomi akhotsweni kumbe yini kumbe ku pfumeleke vumbhoni kumbe a mi swi hleketi sweswo vumbhoni byi ve koho vumbhosi loko swi kumekile maku munhu wa xisati u koho wa hanya munhu loko wa fambafamba ya n'wi vona futhi mavona ku mhaka ku va vanjhani leswo vavanuna mara ndzi va ku ile ku hluphekeni hi mhaka ya ku a ni ka ha ri han'wanuna la n'wi lavaka hi mhaka ya ku chava ku i ta dlayiwa mavo ni mi tweli bot wa mina kese ni tlhelo rena mi nga ta na rona okay I can see ai miri hi le thalambya ai tala lava ni mavito van'wana thalambya a ku na munhu la 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula i 14 timinete a yi se ba awara yin'we mangu ya misava na Rolani Mzamani vito lera rin'wana ni mi byerile ka ta tshama nga ni vulavula xixin'we i Gideon Rolani Mzamani ai Gideon a yi amukeleni un'wana mingiserile nhlekani nkombote aye ku xitaka ka vamhani i khale ntumbuluko luwa wa khale vamhani a va ri hluphekile kambe nyezani nyana kwala ku nga na xiyanimoya xi ndla leswiya swa nge i ti-standing waves se nyezani ivi n'wina mi vulavula leswi mi nge le ku vulavuleni ni ta swi twa mina loko ri ku mi nyezini yanani mahlweni na mhaka mi nga ni vutisi ku sweswi ke yanani mahlweni na mhaka loko hi langutisile ka sweswi ku tele ngopfu ku ri vamhani va ti nyike matimba hikuva a ni va nyike mhaka ku na vona i 50-50 ntirho wa vona a wu ri wa ku loko va vona ku va hluphiwa vavanuna a va ni mi yingiseri a va lava ku titwa ka radio se i xo xiphiqo lexi nga fika xi va koho hi ndlela yaleyo 0860002543 lava tirhanaka na timhaka ta vuthekiniki kombe mi ta hi pfuna hi ta kota ku twa leswi nge le ku humeleleni leni ka ku ile ku mfoneleni a mi khomi tifoni tanani mi ta hi pfuna haleno hi ta kota ku twa leswi nge le ku humeleleni a hi amukeleni un'wana mi yingiseri hi loyi ku na munhu la 0860002543 enangona ku Africa wa vulavula i 12 timinete yi se ba awara ya 13 hi leswi hi nge le ku languteni swona mi yingiseri wa mehe ngopfu loko ka hi langutaka timhaka ta matirhelo hi tlhelo ra hi laha swilo swi fambaka koho ngopfu loko ka hi langutaka timhaka muhaxi kasi Khosato nkarhi hinkwawo loko va terekela mfumo kumbe ti-companies ta private companies nakona hi yihi nhlengeletano leyi va nga yi khoma na mfumo wa GNU lowu wu nga tswalangiki mihandzu se wu yi vangelaka hoyihoyi i makwena mavunda i xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu xa ku kumbexani n'we tanihi hi swirho swa vandla a mi fane swa nhlengano wa vatirhi a mi fane mi vutisa swilo leswi ku hlengeletaniwe kwihi ku twananiwa ku se ku fanele ku kombisiwa ku vilela ni vulavula ku mi kombisa ku vilela hi mhaka ku kala ka mintirho na ku kendingano kahle mi vula yini ta va hi kha hi bula na vona va Khosato loko hi vuya mahungweni ya misava ku vala ka munghena Lona FM un'wana mi yingiseri hi loyi nhleka papa mi hello mpfukeni mpfukeni boti mi njhani hayi mpfukeni ina mina ni lava ku kandzela leyi a yi khumba hi boti la leya timhaka ta ku xanisiwa ka vana na vaxisati hi ku ya hi mina loko ni langutisini sisi mfumo lowu wa hina lowu nga hi rhangela from kusuka kwale ka mfumo wa xihlawuhlawu wu teka mfumo wu lava na teka mfumo wu sungula ku veka leswi va ngo i ti-right ka vavasati na vana sweswo swi vitaniwa ku 50-50 loko mo langutisa leswi va dlayisiwaka swona vavasati ngopfu hi vavanuna malembe ndzhaku leyi ti-case ta timede ta ku dlayiwa ka vavasati lava
a ti nga ri hi ndlela leyi ku ve na kumeka ku humelela timhaka ta 50-50 leyi vavasati va sungula ku dlawa swinene hikwalaho ka 50-50 hikuva vavasati va sungule ku ti vona va ri na matimba ehenhla ka vavanuna ni nga nyika xikombiso hi ndlela leyi a phakathi ka ndyangu wa mina na n'wansati wa mina loko mina ni karhi ni tirha na yena a karhi a tirha 50-50 liya a yi vulavulaka yena n'wansati ngo yi fene yi tirha a ya ha tirhi loko mina se ni kume pay na yena a kume pay se ya khanseriwa manjeni a ya ha tirhi swi vula ku mina hi mina nhloko ya muti yena i n'wansati manjilisa lero 50-50 leyi a yi fanele yi tirha hinkwenu yi angarhela swi nga languteki papa n'wana tintangu ta xikolo ku ri hinkwenu hi le ku swi voneni hi ku ya hi 50-50 leyi mfumo wu nga vulavula hi yona ku ri n'wana se tintangu ti boxekile manjisisa se loko yo langutisa mfumo wa hina wu hi onhele ngopfu kwalaho ka ku nyika vavasati matimba lama ya 50-50 vapapa wa hina a va ri na vavasati le ndhaku leyi vambirhi na hansi va hundza misaveni loko va hundzi misaveni vavasati lava a va ri na vona va ri vambirhi va kha na leswi va hanyaka a ku nga ri na ti-problem leti endlekaka sweswiwani hambi ku ri ku papa va tshika va tshinye mhani a swi nga ri kona leswi swo va ta tsutsumela police station leyi tivhele ta hi tsutsuma ta khoma papa swi a swi ta vulavula hi xindyangu kwalaya swi vulavula hi xindyangu swi hindza ku ve na nghena 50-50 a swa ha vulavuli hi xindyangu ni ta kuyela maphoriseni va ta khoma ende va ta ni khoma himpela va ta hi ku tsutsuma leyi mara byeleni 50-50 hi ku langutaka loko mi nga swi vulavuli hi xindyangu mi vula njhani mi vula yini hi leswiwani mina sweswiwani loko no va ni kha ni hlayisana na loyi hlayisanaka na a nga nsati wa mina hambi ku ri munhu lovoleyi manjisisa hi ku tiva ku u na malunghelo na ti-rights letiya ti nga ta na 50-50 manjisisa ndyangu wu ri kona family va ndyangu vula family ya ka hina na family ya ka vona kumbexani mina na yena before swi ya ka family ya ka hina loko na laha hi nga hoxelana kona kumbe hi mhaka ku ni n'wi bini hi mhaka ya leswi na leswi kumbe ni nga n'wi bangi hi mhaka ku va ni nga hetlananga na yena hi mavito swi nga hetelela yena a hetelela a teka timpahla leti nga ta yena kumbexani a suka a famba a ya lena nina a police station a ni mangalela ku ri mina ni endlisa swona maphorisa ma nge lavi ku tiva ku kambe a mi sungule mi rhanga mi vulavula kumbe a mi sungule mi rhanga mi vulavula leswi a nga ta va byela swona vona va ta hi xipidi se na already na case se yi pfuriwile ni ya ku khomiweni sweswi le ku endlekeni swi mi lavaka swona mara mina loko no kumeka ni endliwe swo fana na sweswo no suka ni ya maphoriseni va ta ku hayi mara he boti kumbe he papa mara mi nga hlula hi ku vulavula na n'wansati mara hi leswi va nga ta swi vurisa swona a mi ri na mapope kwala ka mapope a hi ri na ndhawu ezita ni boti wa general nduza loyi mi vulavulaka mi kha mi n'wi tiva ni boti wa ni mami ni n'wi inkomo papa Kenza inkomo n'weviri yini 0860002543 nakona ka afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM un'wana mi yingiseri hi loyi okay amukeleni loyi inhlaka mi amukeleni ka Munghana Lonene FM inhlaka buthaka njhani hi pfukile minjhani hi pfukile a Kenza switsanani nyana ku tsongola nyana ka baha va humaka sweswiwa i ntiyiso bootpad a ka hina rixaka ra hina vanhu vantima timhaka ta le mindyangwini kumbe mimbolovo ya le mindyangwini yi tele ngopfu bootpad ene va le ku hi languteni tinxaka letin'wanyani ta mihlovo leyin'wana ku nga ri ki hina vanhu vantima loko mo famba ka social worker hinkwako tiko hinkwaro hambi hi le dorobeni kumbe le kwala matikoxikaya mi nge pfuki mi hlangane na vanhu lava mihlovo lowa un'wanyana va ri ku tengisaneni na n'wansati hambi ku ri kwale tikhoto tetiya hi ya ka to tikhoto ta ti-criminal or ta ti-yini mi nge pfuki mi hlangane na muxaka lowun'wanyani yi ri koho leyi hi hina ntsena tisi wa laveka that's why mi kuma ku leswi swi humelelaka vanhu va dlayiwa every day i timhaka letiwa ta ti-right ti tele ngopfu because munhu wa swi kota ku n'wansati a ri nsati wa wena a ku tlhokonya
n'wi hlamula ku loko wo ni banta ku khomisa swi vava ngopfu ku byeriwa ku loko wo ni banta ku khomisa mara munhu a karhi a ku tlhogona tirhasi ti ri ngopfu ka vasati va hina va vanhu va ntima valungu a ni tshama ni hlangana va karhi va tengisana kumbexani mi ngo ka mi nga hlangana na vona kambe swi nge vuli ku va tengisana ni fambela a Dzanini la doroba ra Dzanini everyday lexi ni hlanganaka na valungu aka xona ni hlangana na valungu a tliliniki ya le dorobeni ra Dzanini va consulta kwalaya hala niwa ka home affairs na hala niwa police station ni ndlula hi ko almost every day i to kuma nyana vana va xikorinyana wa valungu va ti ku teka tipasi hala niwa ka magistrate mi nga nghena lembe hinkwaro mi nga pfuki mi hlangana na lavo se mi hehla ku wa va na milandzu milandzu va nga va ri na yona mara mi kuma ku va ha ri na leswi swa tradition ya vona kahlekahle a hi nkarhi hinkwawo ku loko munhu a holova na nsati kumbe wela ka family member kahlekahle hi fanekele hi tsutsuma xitsongoxitsongo ni tsutsuma ni ya maphoriseni xitsongoxitsongo ni tsutsuma na maphoriseni xo sungula swi onhela munhu yoloye u n'wi yisa maphoriseni hi swi swin'wana swa ku loko a mi lo vitanana mi vitanana tanihi rixaka kumbe hi rixaka ra muti wo karhi mi tshama hansi mi vulavula a swi ta va swi solvekile dani ku ya maphoriseni and indeed loko i fika maphoriseni munhu va n'wi thyakisa tintiho andzhaku ka masiku i tlhela i ku ni ya ku rabiseni tintiho ti fambile munhu va n'wi thyakisile hi swilo leswi mi tlhela mi ta vuya mi ta hanya swin'we ene lexi humelela ku mfumo wa hina leswi wu nga le henhla ka swo sweswi i ku ve ni munhu un'wana na un'wana hambi ni ku pfutekisa ku yini ku pfuteka loko i basa loko wu ya hela nandzu kumbe mi tenga mi tshikana kumbe mi endla mediation hi sala ku xi sala i tintiho ta wena ti ya teka 10 years or more than 10 it can be 12 or 13 years ku ve ni i basa tintiho then va ku balekela loko ya ku tla i kuma ku se mi swi vula va ku na n'wina na 41 loko ni ya ku tla after 10 years i malembe mangani se ni tsutsuma va ma 50 something then a na ha ri na laha ni nga ta ya kona hi leswi mfumo wa hina wu tsundzuxaka swona wu tsundzuxa ku munhu un'wana na un'wana loko a endla xitsinini a thyakisetiwa so awani chelsini kambe mi hi kumela home affairs hi na problem ya ma nga ya hijeki mbapa nga ya hijeki 0860002543 aya mkeleni n'wana mi yiseri loyi ndleka Khalanga mi hlayisekile hi kona minjhani buti wa mina hi hlayisekile record I cancer record hayi ni to swigege chapo ni ta nghena ka leswi xanisiwa ka va xisati leyi na vana ntiyiso i ku Khalanga hinkwenu ha xanisana lan'wana so mhaka yikulu i ku hina vavanuna hi hetelela hi expose eka hi mhaka ya matimba because loko va ka mhani va hi xanisa a va swi koti ku tirhisa matimba a henhla ka hina so ya hina ku za tinhlayohlayo leti ti vonaka i ku loko u ya hina hi tlha hi tirhisa na matimba that's where problem comes and loko ni languta ku na this issue ya ku va ka mhani loko va tshika va xanisa vavanuna vavanuna loko va report the case in most cases a ti tekeli nhlokweni nkarhi wun'wanyana van'wanyana va kombisa ku tsan'wiwa hi maphorisa swa kutanyana so vavanuna loko va fika va xanisiwa va tirhisa matimba that is why mi kuma ku loko va langutile ivi va kuma ku swa fana loko ni ya le a maphoriseni a ni ya vuya na nchumu a ni vuyi na nchumu ende ni na matimba so na ha ma tirhisi lero ra ku loko a swo va other way round vavasati na vona loko a va ri na matimba henhla ka vavanuna matimba ya physically maybe kumbe a va ta ma tirhisa se xikwembu a xi va nyikayangi matimba yalamo that is why mi kuma ku in most cases vavanuna hi vona va humelelaka loko va tirhisa matimba because kusukela hi ntumbuluko na le bibeleni swi vuriwile ku matimba va na wona lamo tiya lama mo rhwala munhu so that is why mi kuma ku ti-case ta vona lamo tiya mo rhwala munhu ti-case ta vona ta exposeka hi ndlela yaleyo ku na Khalanga hi ku va va karhi va va tirhisela matimba na ku va dlaya leswi swo ka swi nga basangiki mara a ni ri van'wana ni kombisa fact ya ku xivangelonkulu xo va va vonaka ku ve le ku dlayiweni and so forth swi va swi kha swi ta hi kwini swi va swi ta helaka ku hi na vavanuna hi na matimba yo tlhe hi ma tirhisa swa ku hi nga kota ku abusa munhu emotionally hi tlhe hi bazela hi matimba henhla so vona va ka mhani va ta ku abusa emotionally va pfumala matimba yo ma tirhisa henhla ka wena va tirhisa van exactly ivi swi ya hetelela swi fika kwini swi hetelela swi fika laha ka ku loko u langutiwa tinambara na tinhlayohlayo Khalanga ku na mhaka liya ya vumbhoni vumbhoni bya ti xanisiwini emotionally swi ta teka nkarhi ku byi prove mara vumbhoni byo ni xanisiwini physically
byi tikomba kahle ngopfu ku hi loyi munhu n'wi gede mfolo mbhoni byo dlaye munhu hi loyi byi mbhoni byo i xanise munhu so hi yo mhaka leyo Khalanga. Inkombo to mina ayikhomeni mangu emsava awara yan'we na Rulane Mzamani. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi buleni na va khomixini ya ndingano wa rimbewu va vilerisiwa ku hi timhaka ta leswaku ongeti loko ku landzeleriwa milandu leyi khumbaka ku xanisiwa ka vamanana na vana yi koka milenge hi ndlela yaleyo se swi nga leswi hayi va vona ongeti swi na nkoka ku tanihi khomixini va yimayima hi yo mhaka ku nga ri khale va ta va kha va ya na le ka xifundza xin'wana ku ya vona ku hikokwalaho ka yini swi tsotsomba ku va ku tengisiwa vanhu lava va va ri na va kha va endla madzolonga ehenhleni ka vana na vamanana a hi amukeleni muvulavuleri wa khomixini yoleyo tatana Jabu Baloyi hi ku hina tanihi Afrika wa vulavula hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona vativi va kona hi lava Khalanga inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani botpet inhlekani ka yingiselela va Munghana Lonene FM ni swi twile hi rito ku mbilu yi lo rhelele a ni tolo swi fambe kahle na madyambu se n'we tsake ngo mina ni tsakisa ka miyexe botpet a ni tsakisa swo leswi mbulaka swona tsaka miyexe makwavo mi ta poxa a hi tshikile thank you botpet Jabu tanihi khomixini mi komba ku ka mi nga tsaki ngopfungopfu loko mi landzelerisa milandu leyi khumbaka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu a hi sunguleni kwalano kahle mi vilerisiwa hi yini tanihi khomixini botpet hi vilerisiwa hi ku vanhu lava va endlaka madzolonga henhla ku ya hi rimbewu va na advantage yikulu ngopfu hi timhaka ta timfanelo ta ximunhu ku va nyikiwa beyili xo sungula xa vumbirhi case ta vona ti teka malembe ku tengiwa botpet lero na vanhu lava va nga endliwa nsele lava xanisiwaku va dina va withdraw ti-case letiwani hi mhaka ku va swi vona a ku humeleli nchumu hala tlhelo maphorisa va ta vulavula timhaka ta capacity NPA na justice va ta vulavula ku hina hi prosecutor ti-case hi gweva vanhu vumbhoni byo khomeka and leswi swi nga ntiyiso hinkwaswo mara hi fanele hi langutisa ku why ti-case letiwani because mi ta ta statistics every time to ku madzolonga yo xanisiwa ka vanhu rimbewu ti le henhla ngopfu va tlhe va repeata ti-case tetiya because a ku endliwi nchumu loko mo hala Palm Ridge Magistrate Court leyi high court yi tshama kona sweswi botpet ni valawaka na n'wina ku na ti-case ta close to 100 madzolonga ya rimbewu miya a Mpumalanga laha hi fanele ku ya kona ti-26 va le ku withdraw ka ti-case a Nkomazi region ku na vana lava tlhakisiwaka ku na vana lava endliwaka nsele ene va ka va swi tiva ku swi le ku humeleleni swilo leswiwa mara kuma vanhu va fika lava nge a ya ha na ku tshemba aka timhaka ta swa vululami and then i ncini lexi nga xi endlaku hina va khomixini that's why kuma ku hi nghenisa voko hi ndlela leyi loko mi languta xiyimo xi bihele ra ku swi nga za swi fika la se mi nge swantswa hi ya kunene hi ya vona ku xiphiqo i yini ka xifundza xo karhi kumbe ka ndhawu yo karhi xiyimo xi bihile botpet hi nga ze swi ringeta ku swi sasekisa xi bihile xiyimo loko mi kuma ku munhu a fonela khomixini before a ya reporta case ku n'wina va khomixini kombela mi ni observela case leyi hi nga chuluriwa ku dokete lahleka kumbexani va nga na ku tsakela maphorisa yo karhi not hinkwavo botpet hi fanele swi vula kahle va nga tsakeli ku yi landzelerisa case leyi va nga va foyineli a ni munhu n'wi nyika feedback ku munhu loyi a nge te hi endle yini hi hlanganini na yena hi endla yena as an investigating ngopfu a swi humeleli sweswo botpet vanhu vo lo tshama loko mo languta tin'wana police station loko va kha va famba va khomixini lava va tirhanaka na swona a handle va ta kuma a police station tin'wanyana ka ti-charge office ta kona vanhu va le ku tlangeni ka maphepho vanhu va le ku endleni ka maphorisa va le ku vulavule loko fika reception atmosphere ya kona a hi yona leyi amukelaka munhu loko wa xinuna yena o ta botpet i nghozi yikulu va sungula va n'wi hleka swa ha ri kona na sweswo that's why mi kuma ku van'wana a ni koti ku twisisa ku most of them va le ku hlongoriweni mintirhweni mhaka ku va nga khomangi kahle vanhu lava xanisiwaka swa rimbewu mara va ya kala va ya mahlweni va ku meno va nga va pfuni hi ndlela leyi va fanele va pfuna ku yona botpet ku na ku sweswi loko hi kha hi vulavula kwala ka nongonoko la van'wani va ri ha swi twa ku tinhlayanhlayo ti ri tani kambe ongeti madzolonga ku ya hi rimbewu ya voyamela tlhelo rin'we ngopfu ka vaxisati ivi ni tsundzuka ku ni tshame ni vulavula na n'wina hi swona siku rin'wana ku n'wi ve mi yimela vavasati mi ri yini ka xiyimo xa muxaka wolowo swi nga va swi kha swi yini ka xifaniso xo fana kumbe ko va mhaka ya ku lava va vaxisati va khumbeka ngopfu hi mhaka ku vo va kala matimba naswo va mangala milandu leyi botpet before mi vutisa xivutiso na ku vula ku
na vaxinuna va le ku xanisiweni ngopfungopfu loko va ya police station vaxinuna va ya mangala majority both pete hi nga swi xanisi hi nga swi tatekisi vavanuna va xaniseka na vona majority va tele va xaniseka ka vavanuna and loko mi languta na statistics ta ti-suicide i vaxinuna va dlayaka hi ndlela leyo tala a hi ri vamanana problem ya hina vaxinuna i ku hi leswi nga dyondzisa swona ku n'wanuna a nga rili va ri tigers do not cry vavasati va swi tiva kun'wana ku nga ri le ku fela dzobbyeni va ya va ri vika na attitude ya maphorisa yi endla ku vavanuna vo tala va nga viki milandzu va tele va xanisekaka botpete van'wana va ni fonela various provinces va ni fonela directly aka foni un'wanyana la Pitori hi busy na yena hi kumele social worker va n'wi hlokolele le ka yindlu because se i helele hi ntirho munhu i tana munhu wa yena openly botpete i ya maphoriseni va ta n'wi pfuna maphorisa n'wanuna wa njhani ma switsa botpete around Pitori n'wanuna wa njhani i tsandzeka ku tiyimela a va le ku etaseni i case ya yena so hi sele ndhawu va tele va xinuna va xaniseka and ya va encourage botpete va nga ya ka Africa wo vulavula va nga ya ti-police station loko va nga kumi ku pfuneka va hi byela ku a va kumangi ku pfuneka hi ta nghenelela na va commission a hi languti va xisati ntsena na vana va vanhwanyana na vana va vafana va xaniseka botpete na vaxinuna va xaniseka and I'm glad botpete mi vutise that question hi kota ku hi clarify because na loko no vuya ta tshuka ni vuye kaya vanhu va tlhe va jika va ni languta botpete va ku a hi lavo vo yimela vavasati a hi yimeleli vavasati i vavasati va tala ku report-a ti-case ta vona na vaxinuna va yimelela loko ri na something va hi fona va tele ngoni va Mpumalanga na va Eastern Cape va pfuna hinkwavo swifundza leswi hinkwaswo va ku na problem va rifela the nearest office va kota ku pfuneka so loko va hi jaja a va hi jaji base effect and leswi swi ta tikomba ku himpela hi tsandzeke ku va pfuna loko xiyimo xi bihile a hi kombela botpete ku a va swi lulamisi a va hi makhoto a va hi ka Africa wo vulavula platform ngana lolena hinkwayo na vatovela FM na va Phalaphala FM va vika mahungu yo karhi ku na mhaka police station yo karhi yi endle so va ni hlekini va ni tlherisini commission yi ta nghenelela a hi languteni Bujabu loko hi kha hi languta ku sweswiwani loko mi tshamini tani hi commission mi vona onge timpingu lowu tele ngopfu kwihi na koho mi la ku nghenelela njhani mi ta va mi kha mi endla yini leswi nga ta ku andza ka nkarhi mi ya swi languta mi ku ya hi mhaka ya ku va hi fikelele leswi swi vula ku hi kote ku famba goza leri mpingu lowu tele ngopfu KwaZulu-Natal wu landzela va Gauteng Western Cape Eastern Cape xa hina xifundza botpete a hi swi tivi mostly and hi fanele hi vulavula ntiyiso mostly a hi va Vembe Mopani na former Venda na former Gazankulu i site ra hala ku site lerin'wanyana va luwa homu na va kwini ku nga na timhangu letiwa leswi nga endla swona botpete tolo kunene a hi ri Eastern Cape laha hi vulavula na ti-duty periods va NPA SAPS ku xana mi endla yini ni endle the same ne le KwaZulu-Natal hi humese na ripoto hi tise parliament some hi tisa office ya president hi leswi madzolonga lama humelelaka hi hleketa ku nga endliwa so xin'wana xa kona i ku hlwerisiwa ka ku simekiwa ka huvo leya National Council of Gender Based Violence na Femicide because a ku na la ku coordinate-wa hi na humesa ti-result ta hina statistics yi humesa result ta hina van'wanyana loko va teka Africa va ku hi twe timhangu to Africa va vulavula hi twe timhangu to tala ngopfu i form of statistics na yona leyo botpete van'wanyana va ya kwini so loko hi nga swi nga coordinate-iwi swilo leswiwa hi kuma na strategy lexi hi nga adoptiwa xa tiko ku ta na problem ya maendlelo every day va ta ku capacity every day police van ma ti vona botpete ka ti hinda na ku na timhangu munhu a ka boya strategy vele yo hinda va ta ku byela ku a hi location ya hina hi jahele kun'wanyana ya ku invest na attitude botpete yin'wana ya isitiwaka loko a wu cinca ma-attitude ku mina ni tshama ni byela van'wanyana maphorisa ni ku if it was your mother this person n'wi pfunaka a wu ta n'wi pfunisa leswiwani that guy ni languta xikandeni wa phorisa a ku no I wouldn't have done that loko ri mana mina ni ku teka munhu loko ri mana wena and then n'wi pfuna hi ndlela leyi a wu ta pfunisa swo mana wena i attitude botpete and it's something else leswi hi fanele swi cincaka hinkwenu loko hi tirhela mfumo laha mi nga tirheli mfumo laha hi tirhaka kona ku loko munhu a swi yi mahlweni hi ta kota ku pfuna vanhu van'wanyana va pfuneka va ya mahlweni tatana Jabu Baloyi va suka ka commission ya ndingano wa rimbewu leswi mi hetsaku hi swona mi hetsela mu ku yini khalanga ngopfu loko kha hi langutaka ku mhaka leyi khale kha hi vulavula hi yona a yi lavi ku fika la se yi helaku a yi lavi ku fika la se hi swi twisisaka ku
hi nga va wa hambana rimbewu kambe hi vanhu hinkwerhu hi na timfanelo to fana leswi vulaka ku a hi fanele ku nga vi na loyi a twaka ongeti hi ta hi ti le henhla ku tlula ta un'wana hi ndlela yaleyo hi hundza njhani ka xiyimo lexiwani loko hi kha hi hetisela Bujabu? problem leyi kulukumba i hina na mindyangu Botpet. Loko sweswi relative ya mina yin'wanyani kumbe ya n'wina Botpet va ta mi foyinela o endla swin'wanyana ka family a endle n'wana sesi n'wana ndzisani ya mina kumbe n'wana malume wa mina va ta ni foyinela va ku hatlisa i vuya hi ta tenga timhaka laha ni swi vonisa ku yini ende hi swo swi endla ku swi sivela ku vana vo tala lava nga la Gauteng mostly loko 933 va vana Botpet va between the age of 10 and 15 2 years ago va kume swivanani swi komba ku na ku pfinyiwa kwalani i statutory rape se family ta nghenelela minkarhi yo tala tin'wana ti-family ti ri a hi withdrawing the case that's why kuma ku madzolonga lama nga heli as much as loko munhu a biwini ka ti-high walls va santeni kwini a ku ha nchumu a tola heavy makeup as long as va nga vulavuli na lava buwaka lava ti-celebrity va nga humeli rivaleni swi nge heli ntungulu as much as maphorisa va nga teka accountability and responsibility yi nge heti ntungulu loko va teka responsibility na accountability va investigate case letiwani hi ndlela leyo lulama Botpet Oscar Pistorius 6 months a ri jele n'wana lava Tsekofatso-Pule va n'wi dlaya within 6 months a va ri jele Botpet maphorisa loko tirha hi nkhinkhi va tirha ku ntirho ku seva ni protecta na tiko ra riru a mi ta vona Botpet ku cinca lokulukumba swinene. Na mi khensa swinene makwavo ni khensile swinene a hi tirheni ku hi teka ka ximawusa va ni byeri khale mi nga se kandziya kambe a swi na mhakankulu yaleyo ya ku mi le ku tirheleni rixaka kwala mi va ku mi ri kona ni ya kona vhiki leri taka Botpet bye i Bujabu Baloyi lava hi bula na vona kusuka ka khomixini ya ndzingano wa rimbewu i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twa na wehe ku n'wangula wa wehe wu ri yini ka toho loko xiyimo xi te tani hi ku kavula i mani a nga laviki ku vona ku humelela a nga laviki ku vona ku humelela ka ku lwisana na timhaka ta vamanana na vana i mhaka leyi kumbexana hi fanele hi languta mingisero mehe xana wena wu ri yini ke na timinete ta nhungu ntsena hi nga se fika ka hafu ku bele awara ya 13 laha hi nga ta ku loko se hi vuya hi nga ta va kha hi bula na vakhosato hi twa ku vona va ri yini timhaka leti ta ku vanhu kumbe ku fanele ku ya kombisiwa ku vilela ku endlela leswaku ku lwisaniwa na timhaka ta ku kayivela ka mintirho na ku kendringana kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo i mhaka leyi hi langutaku hi minkarhi na masiku hi yo mhaka hi twa hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM kambe ke ve ri ku na xitiviso xa xihatla laha ve ri xi tisiwa ka n'wina xi kongomisiwe eka tihosi lava katsaka na tindhuna ehansi ka masipala wa Collins Chavani veke xikan'we na vaaki lava nga eka swa tipolitiki hawu okay va rhambiwa eka nhlengeletano ya nkoka leyi nga ta khomeriwa eholweni ya le dorobeni ra ka Malamulele namuntlha hi awara ya 10 nimixo siku leri kumbexana no ka ni nga swi voni kahle la siku ra 20 Mundzuku okay a ni twanga phela le ku fambeni kana ku namuntlha i siku ra 20 swi vula ku ya ha ri kule no hela n'hweti leyi a hi sunguriseni ke va ri xitiviso xa xihatla eka tihosi leti lavaka kumbe xitiviso xa xihatla eka tihosi lava katsaka na tindhuna ehansi ka masipala wa Collins Chavani xikan'we na vaaki lava nga eka swa tipolitiki mi swi twile hayi vanhu ntsena va rhambiwa eka nhlengeletano ya nkoka leyi nga ta khomeriwa eholweni ya le dorobeni ra ka Malamulele Mundzuku siku ra 20 Ndzati 2024 hi awara ya 10 nimixo xikongomelo xa nhlengeletano hi lexi ku ta va kha ku tivisiwa swiyenge leswi khumbekaka hi xikombelo xa nhlangano wa Vatsonga Machangani Royal Leaders eka bodo ya mindzilikano eka masipala wa xa leswaku ku susiwa masipala wa Collins Chavani eka masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe ku ya eka masipala wa xifundzantsongo xa Mopani n'wina mi nga rhambiwa mi komberiwa ku ta kanerisana hi mhaka leya nkoka hi nkarhi lowu ku lulamisiwaka nhlengeletano leyi nga ta khomiwa hi Ravuntlhanu ra ti 4 Nhlangula 2024
eka ndhawu leyi fanaka. Bodi ya mindzilekano na xandla xa holobye ndzawulo ya mfumo ya miganga Dickson Masemola va ta xiphemu xa nhlengeletano. Vukona bya tihosi eka nhlengeletano leyi ya xihatla byi na nkoka swinene. Yana mi ya vulavula. Yana mi ya vulavula. Loko a ku ri ku nama a ni ta ku van'wamabindzu hinkwenu n'wina mi nga ka masipala wa Collins Chavani humesani mawayawaya mi kombela munghana lonene yi ta na xibazana. Ma swi vona yi ta na xibazana hi ta swi haxa swilo swi twala swi twiwa ku kahle ku endleka yini hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na nhlengeletano ya muxaka lowu. I ncini xi fikisaka ka miehleketo ya ku tihosi na tindhuna ti vona swi ri na nkoka ku masipala wa Collins Chavani wu suka eVhembe wu ya Mopani. Swi fanele swi vulavuriwa swi vulavuriwa swi tiveka ku nangu mi nga tsakela ku hi byela ku mi vona ongeti swi nga susumetiwa yini a hi swi tweni ene mi ni twa kahle a ni ri swi bihile a ni ri swi kahle ni ri swi kahle ku hi vulavula hi swona. Ma vo mhaka ko mi xi twi xitiviso lexa ni okay ni xilaro hetsela veri xitiviso xa xihatla eka tihosi lava va katsaka na tindhuna ehansi ka masipala wa Collins Chavani xikan'we na vaaki lava nga ka switipolitiki va rhambiwa eka nhlengeletano ya nkoka leyi nga ta khomeriwa eholweni ya le dorobeni ra ka Malamulele Munduku hi ti 20 Ndzati 2024 hi awara ya 10 nimixo. Venge xikongomelo xa nhlengeletano leyi hi lexi yi ta va xiyenge i ku ta ya tivisa swiyenge leswi khumbekaka eka xikombelo na xa nhlangano wa Vatsonga Machangani Royal Leaders eka bodi ya mindzilekano ya timasipala xa leswaku ku susiwa masipala wa Collins Chavani eka masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe ku ya eka masipala wa xifundzhantsongo xa Mopani. N'wina mi nga rhambiwa mi komberiwa ku ta kanerisana hi mhaka leya nkoka hi nkarhi lowu ku lulamisiwaka nhlengeletano leyi nga ta khomiwa hi Ravuntlhanu ra ti 4 ta Nhlangula 2024 eka ndhawu leyi fanaka. Bodi ya mindzilekano na xandla xa holobye ya ndzawulo ya mfumo ya miganga Namane Dickson Masemola va ta va xiphemu xa nhlengeletano leyi. Vukona bya tihosi eka nhlengeletano leyi ya xihatla byi na nkoka swinene. Se tihosi ni kombela mi ndlela registara n'we mi nga rhamba nhlengeletano leyi mi nyika mi ni byela i hosi mani a nga tangi hi ta kota ku n'wi vula la ku hosi mani a nga tangi. Hikuva minkarhi ya ku tala vayingiseri va rila lava ku swilo swa vona swi fambi hikokwalaho ka ku va tihosi ti nga ri ku va seketeleni. Se ni kombela n'we mi nga ta mi kona mi vuya mi ni byela ku i hosi mani a nga tangiki. Ni ta ni ya vutisa ku Ndavezitha mi nga tangiki a swilo yini n'wina mi alright a hi tweni lava nga rhumela ti-voice note hi twa ku vona va ri yini 0860 002 543 hi ndlela yaleyo nangona ku Afrika wa vulavula wu ku haxela twi kusuka la studio 2R hlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM. Ku na un'wana a nga rhumela voice note a ku Khalango ni kombela mi twa ku miehleketo ya me hi yihi u tirhise leswi. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Hayi Buthete mpfukile mpfukile a ku endleki nchumu ka machonisi a ni ye loko a ri a lava mali a fanekele a loya benke lava nga ta n'wi hungutela ti-50 basis teteleto la kambe ku nge cinci nchumu ma teka mali ya mene n'hweti yin'wana a nga hakeli a ni vuli nchumu a ni loko ya benki a ku na ku nga hakeli va ta koka n'hweti na n'hweti hikuva lava laha tirhaka. Se la kambe siku rin'wana u ta rila ku vana va ye mpahla ya December hi January a ku vana va ye mpahla ya January
a ku cinci nchumu hi Buddpet vanhu lava va pfuna va karhata ngopfu a mi va tivi n'we mo sungula bindzu rero mi ta va file mi ta va twa hihi ali ma va pfuna kambe a mo va kholela ni vula ku xan'wa swi cinci mi fana va mathekisi loko tipetrol ti kha ti sweswi n'hweti ya vumune petrol kha yi cinca mara tiprice a ti chikangi ni sungula yin'wana ni nge yi heti ni a hi tweni mahungu ya wona yambirhi ya ta emisekwini Rulani Mzamani hlekani hi sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM 29 timinete ntsena yi nga se ba awara yambirhi sweswi ku le ku vulavuleni khale ka muavanyisinkulu kumbe Chief Justice Raymond Zondo na hi kambe ile ka masika yo wisa se hayi mina na pfa ni yimini swo tirha ni karhele hi ya ngele ku vulavuleni sweswi ka van'wana va swi vulavuri lava ngele ku vulavuleni ka ntirho wa ku tsundzuka na ku heleketa ndlwini yo hetelela khale ka Holobye Pravin Gordhan na tsaka swinene loko ni twa Rulani Mzamani a ku mufi loko munhu a nga se lahliwa a nga se vekiwa ndlwini yake yo hetelela mufi hi Xitsonga kasi loko a se a vekiwi andlwini yake yo hetelela se i sirha masvo ya hi leswi Xitsonga xi vulaka so hi ndlela yoleyo hi lava ku bula na vakhosato ku nga ri khale kambe sweswi ni swi pfumeleli ni sungula ni kandziya laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi exikarhi lona Buddpet na vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ku angarhela kahle milana na ku taku na yona leyi endlaka ku ri madzolonga lama vulavulaka hi ma humelelaka a Mpumalanga ma humelela hikwamo lexi xi vangele kulu kahle i ku loko se hi nge se kuma xitshunxo xa ku hi vona ku mati lama putaka lama ma nga tala hansi ma va kha ma thona hi kwihi ivi hi pfala kona hi nge swi koti ku lunghisa hi ku ya hi mina lexi xi nga kona kahle i ku loko a swo vuya leswiya swa khale swa ku futhi ni nga ku swi nge vuyi mhaka ku se hi cinci ngopfu ka manguva lama phela khale loko vanhu va nga vulavurisana a vo vulavuleliwa ku ri munhu wo karhi a tshama kwihi a va maka muti se va masiku lama vo rhandza loko rhandzu ri hela van'wana va pfumeli ku ri heleni se ni chava karhi ku u nsini inkomo na khensa swinene a hi tsutsumeleni ka vakhosato hi bula na Thwala la nkulukumba Gerald Thwala xandla xa matsalani wa khosato hi lava ku bula na vona hi languta ka timhaka teti va ti ringanyetaka ku veri va lava ku kombisa ku vilela ku na siku leri nga vekiwa siku ra koho ri ta va ri kha ri kombisa ku vilela hikokwalaho ka ku kala ka mintirho na ku kendingana a hi amukeleni Thwala la hi twa ku va rini Thwala nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene nhlekani khalanga hi xota na vayingiseri a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu tanihi khosato a hi sunguleni kwalano hikokwalaho ka yini tanihi khosato mi vona swi ri na nkoka ku va mi kombisa ku vilela kumbe a hi sunguleni ka ku loko mi kombisa ku vilela mi vilelela yini ni ta lemuka leswaku khosato i federation ya vatirhi leyi yimelaka timfanelo ta vatirhi na ku lwela timfanelo ta vatirhi eSouth Africa kutani ke nkarhi na nkarhi hi nghenela switereko hi nghenela migingiriko ya ku kombisa ku vilela hikuva matimba lama hi nga na wo ku ya hi vumbiwa ku hi kombisa ku vilela loko hi nga pfumelelani na swilo swo karhi mafambiselo ya mfumo ngopfungopfu hi langute ikhonomi ya South Africa xiboho lexi hi xi tekeke ku huma ka komiti nkulu ya COSATU ku nga Central Executive Committee i ku hi langute xiyimo xa ikhonomi ya hina etikweni ikhonomi leyi yi nga ri ku kuleni yi kota ku humesa mitirho vanhu va kota ku kuma mitirho xa vumbirhi hi langute tinomboro tinhlayo ta vanhu lava va nga tirheki ti karhi nhlayo yi ya mahlweni hi nga va hi tshame kwalomu ka 39% ya vanhu lava va nga ri ki mintirhweni eSouth Africa ku ya hi leswi hi swi vonisaka swoho a swi hi veki ka xiyimo xa kahle
hikuva the more ku va na vanhu lava va nga tirheki etikweni the more ku va na instability tiko a ri tshamiseki hikuva vanhu a va le ku tirheni ku va na vugevenga ku va na swo tala swi humelelaku etikweni kambe ke loko vanhu va tirha swi pfuna tiko leswaku ri kota ku stabilize ku ya mahlweni hi kombisa nambara ya ku tlula 11 million ya vanhu lava nga le ku tirheni loko ku ri ka matiko yan'wanyana sweswo leswo swi vuriwa hi xilungu time bomb tiko ri nga yima ku va na mikitsikitsi hikuva vanhu a va le ku tirheni hi xin'wana xa lexi xi nga endla leswaku COSATU yi teka xiboho leswaku nono a hi yimeni hi milenge tanihi vatirhi hi lwela leswaku ku va na mitirho etikweni vanhu va kota ku tirha kambe mi ya swi lwa na va mani alanga hi federation leyi hi tiyimeleke tanihi vatirhi federation ya COSATU na kwalomu ka ku tlula 1.4 million ya vatirhi eSouth Africa lava ku nga timembara ta ti-union ta hina ta COSATU so kanyingi loko hi ku COSATU ya exiterekeni hi va hi langute vatirhi lava kusuka ka ti-union ta 16 ta COSATU leti nga kona kambe lexi lembe leri xi va ku xi hambananyana eku laha tikweni ra hina khanga hina mihlangano ya mune leyikulu ya vatirhi ku nga COSATU ku nga FEDUSA ku nga NACTU na SAFTU ti-federations leti ta mune ti fananile hinkwato leswaku hi ti 7 ta October hinkwerhu tanihi vatirhi ku huma ka ti-federation leti ta mune ya exiterekweni se exitereko lexi xi teka ku vatirhi ku huma eka ti-federations leti ta ku hambanahambana ha swi twisisa leswaku a hi na mavonelo yo fana tanihi ti-federations leti kambe loko se swi fika ka swilo swa ku fana na ikhonomi ya tiko na swin'wana swikoxo leswi hi swi vekaku mahlweni hi ya twanana leswaku a hi yeneni exiterekweni hi ti 7 ta October mi ri yini hi vanhu lava nge ri sweswo swi fana na ku hisa yindlu mi kha mi lava kondlo hi ku mi lava vatirhi ku va kuma mintirho kambe mi kavanyeta lava nge le ku tirheni ku va va tirha leswi swi tlhelaka swi kavanyeta ikhonomi leyi mi nge mi lava ku yi kula mi fike njhani ka xiboho lexi a swi koteki leswaku hi va na minhlangano ya vatirhi leyi yi nga pfi ya xiterekweni siku rin'wanyana otherwise loko swo humelela hi ndlela hele siku rin'wana khalanga mpfhuka mi twa va mi byela swa COSATU leyi nga kona a ya ha ri COSATU ya ku tereka a ka ha ri yona COSATU hikuva COSATU ntirho wa yona i ku loko ku ri na leswi swi nga hi khomeki kahle siku rin'we mambirhi manharhu ya yimisa mitirho hikuva i matimba lama hi nga na wona ya leswaku lava va nga le ku tirheni phela va vilelela hi yini hi ntirho hi ku ve le ku tirheni lava va nga ri ku tirheni a va le ku tirheni se mi kavanyeta lava va nga le ku tirheni hi ku lava ku kuma lava nga ri ku tirheni hi sombula kumbe mina no swi komisa ngopfu swi anami ku tlula leswi mi ni vulaka swona mi swi veke kahle hikuva loko mi languta nhlangano wa COSATU a hi nhlangano lowu wu rilelaka ngopfu na ku lwela lava ku nga timembara va nga le ku tirheni ntsena hi federation leyi hi twisisaku xiyimo xa tiko na tipolotiki ta tiko leswaku hambileswi hi tirhaku kambe lava va nga tirhiki ku ri timiliyoni ta ku ringana 11 million swa hi affecta hina hi tirhaku so ya va lwela na vona leswaku na vona va kuma ntirho so a hi federation leya ya ku hi langute naru hi langute swa hina ntsena ku hayi 1.4 million leyi nga na yona hi tsakile a hi sapoteni yona ntsena a hi seketela lava va nga tirheki ku nga le xitarateni hi lwela na vona in fact lexi hi xi endlaku khalanga i ku hi va na tinhlengeletano na vanhu na ti-civic movement na vanhu va tikereke na vantshwa hi kombisana na vona xiyimo xa tiko leswaku loko xi tetani hi ndlisa ku yini mara ya na vona hi ti 7 ta October hi ya tereka so ku kavanyeta siku rin'we mambirhi ya xitereko hi leswi swi nga le nawini
hi nga protected tanihi vatirhi South Africa ku ya swi kota ku ya eka xitereko loko nkarhi hi ya ka xitereko hi tetaniya van'wanyana va sala mintirhweni hikuva hi nge teki maphorisa ku nga timembara ta hina ta BOPRO hikuva hinkwenu humana etihofisini mi huma ka tivhene ta n'wehe mi nga ha khomi swigevenga a hi yeneni xiterekweni va sala lava salaka va ntirho wo famba wa tiko eswibedhlele tinese a hi ti teki hinkwato so swa hambanahambana a hi teki vanhu hinkwavo hi va humesa emitirhweni mi tereka hi ku swa boha kumbe mi tereka hi ku swa fanela ku tanihi COSATU mi tereka a swi bohi hikuva xitereko a hi mhaka ya matlangu ya rikhalanga loko hi tereka siku leri tiawara leti hi nga riki ntirhweni muthori wa hi tekela mali a hi holi so a hi xilo lexi hi nga tsakela ku xi endla nkarhi na nkarhi ya xi endla loko se swi boha leswaku hi xi endla hi nga ha ri na lomu hi faneleke hi ya kona ku ya kombisa ku vilela ku fana na ti-7 ta October hi teke xiboho leswaku 7 ta October a hi yeleni hinkwerhu vanhu va South Africa hi ya kombisa leswaku a hi tsaki hi maendlelo ya mfumo wa hina loko swi ta ka ikhonomi hikuva hi lexi hi lwaka ngopfu na mfumo wa African National Congress ikhonomi leyi nga kona ya South Africa for 30 years a yi swi koti ku absorba vanhu hinkwavo va kota ku kuma mintirho vanhu va le ku yeni swikolweni va qualifya va hetelela va ri kaya va tshamile so a hi ikhonomi leyi hi hleketaka leswaku yi nga hi pfuna ku ya mahlweni yi fanele yi cinca khalanga ku va ikhonomi leyi yi kota ku absorba vanhu loko va huma hi spenda mali ya NSFAS hi va yisa swikolweni loko va heta they must be able to come back etikweni va contributa ka tax leswaku mali ya hina ya tax yi kota ku kula yi kota ku hlayisa etiko ku ya mahlweni mina ni le ku languteni la ni ri kumbexana va lavan'wana hi nga va tiveki kumbexana va SAFTU hi nga va tiveki na voko va ku hi nge va tshembeku na vo va a va ri ka COSATU malembe man'wana hi mi tshemba njhani tanihi COSATU ku swilo leswi mi swi vulaku a mi na xikongomelo xin'wana kumbexana xo la ku komba ku mina vaseketeri vangani kumbe mi njhani hi ku leswi hinkwaswo mi swi vulaku swi nge le ku tsandzekiseni Afrika-Dzonga swi tsandzekisa Afrika-Dzonga ku ri na vanhu van'we va Gwede Mantashe van'we va Thula Sinqisi van'we va Sidumo Dlamini a va ri van'we se loko swi ka swi mi tsandzekisini kwalaya phela makulembe ma 30 a mi ri kwalaya Thwala se namuntlha i ncini lexi nga ta endla ku hi ti-7 mi kombisa ku vilela ivi hi ti-8 ku ta va ku cince yini khalanga mi ta twisisa leswaku van'wana va hina loko ba nkarhi wa nhlawulo hi nga hlawuriwa hi nghena ka mfumo hi va tiministara kambe xa nkoka i ku loko u fika laya swa tika leswaku i ta ni tibuku ta COSATU ku hi leti ni nga ta applya la ku na tibuku ta ANC ta policy ya ANC leti ti applyiwaku le leti hi nga pfumelelani na tona se lexi xi va ku nkoka ngopfu i ku hi endla njhani leswaku loko vanhu va hina va suka va Gwede Mantashe na vona president wa tiko hikuva a ku ri matsalanikulu wa National Union of Mine Workers loko va fika le mfumeni ka mfumo leyi va fanele va lwa swinene ngopfu leswaku hambileswi ku nga na tipholisi ta ANC mara ku fanele ku va tipholisi leti ti cincaku tiko ra hina ri ya mahlweni ku fana ni ta nyika xikombiso tolweni loko hi ri ka memorial service ya minister Pravin Gordhan mi ta lemuka leswaku social media hinkwako ku vulavuriwa ku biha hi minister Gordhan ku ri no i eka ti-state owned enterprises va Eskom I mean a ni ri a rhangela department yeli ya mabindzu ya mfumo ya mabindzu ya mfumo leswi a nga swi endla laya swi endli leswaku mabindzu ya mfumo ya collapse swi nga fambi kahle but argument ya hina hi leyi i ku Pravin Gordhan a nga implement policy ya yena tanihi munhu a implementa policy ya party leyi fumaka ya African National Congress leyi endlaka leswaku namuntlha hi va na ti-problems ka tikhampani leti hi nga na tona ta mfumo hinkwato ka toho so ya leyi mi hi rhambaka mu ku hi vhotela yona n'wina va COSATU hi swoho hi teka xiboho nkarhi na nkarhi loko hi tshama hansi because
xi susumeta hi yini xiboho lexi loko mi teka xiboho xa ku votelani lava ku ve mi tlhe mi vula namuntlha mi ku tipholisi ta voho ti le ku mi xaniseni ni la ku ta kwala na Khalanga hikuva lexi xi nga ri nkoka i ku loko hi tshama nkarhi na nkarhi i mani ni sungula la xiboho xa hina tanihi COSATU ku votela ANC a hi xa permanent nkarhi na nkarhi loko ku yiwa ka nhlawulo COSATU yi tshama hansi ku hi vanhu va hosi hi ya ka nhlawulo sweswi hi endla yini ene swin'wana swa swivilelo swa huma ku fika ka situation leyi kumbe swa swi humelele rivaleni ku fika ka situation ya ku hi nga twanani tanihi hi ti-union ta COSATU ku va na ku lwa hikuva van'wana va ku hayi a ya ha fambi na yona ANC van'wana va ku hawa a hi twananeni leswaku ku na swiphiqo ka mfumo ka phati ya ANC na mfumo kambe we've got a lot to lose loko ANC huma mfumo eka mfumo hikuva tiphati leti tin'wanyana Khalanga a hi tiphati leti ti nga na ku tsakela ka vatirhi etikweni tipholisi ta vo ti very clear handle ka ku va vulavula hi mavito va vulavula ku ri loko wo teka mfumo vona vatirhi va South Africa va ni timfanelo ta ku tala va fanele va ti hunguta mara loko mi ku a swi permanent loko mi ku a swi permanent ku nge vi ntiyiso twala swi permanent ku n'we mi support ANC hi ku hina hi sungule ku vota 30 years ago ka malembe lama 30 hinkwawo ka hi vota mi vota ANC a swi tshama swi cinca se mi nge vuli ku a swi permanent ingaku lembe rin'wana mi tshame mi swi cinca lembe ri Khalanga ni mi twa kahle lomu ku ti ya n'wina swi permanent what I'm saying i ku nkarhi na nkarhi loko ya ka nhlawulo lowu taka wa 2026 COSATU ya tshama hansi ku nhlawulo le muteni division ya hina hi yihi xiboho xa hina i ku ya endlisa ku yini ya hlawula ANC kumbe ya endla njhani so nkarhi na nkarhi because I decision ya permanent ya tshama hi languta xiyimo xa tipolitiki etikweni emisaveni hinkwayo African National Congress and out of that hi teka decision ku ri no a hi yeneni ya hlawula African Nation but I'm saying it's not permanent because maybe in the next 50 years COSATU yi nga va yi teke xiboho xin'wanyana xa ku a ya ha fambi na yona ANC hi famba na phati yo karhi swa humelela mara it's going to happen in the future ku fika sweswi swa ha ri permanent twala a hi languteni mi ri mavandla man'wana a ma na ku tsakela ka ku humelela ka vatirhi hi mpfhuka hi nghena ka GNU sweswi ni nga tshama kwala petrol yi la ku chika ra vu5 leswi swi khumbaku vatirhi ho ka hi nga tivi va mathekisi na mabazi va ta chicha ti-price ke kambe swi khumba vatirhi loko no va ni tshame lani ri mutirhi me ni vona ngati sweswi se hi le ka xiyimo xa kahle ku tlula leswi a hi ri xiswoho ndhaku miri yini n'we Khalanga i politiki tikulu leti mi ti bulaku sweswi leswi ku ikhonomi ya hina ya tiko a hi ku ri yo ti fambela hi yoxe ya controliwa hi lava nga na matimba capital so nkarhi na nkarhi that's why loko ku announce government of national unity va ku no timakete ti tsakile leswaku nga ku no ku ta matimba ya ANC ya hungutiwile ni lava n'wanyana va phati letin'wana va ta va ka mfumo leswaku ku hungutiwa matimba ya African National Congress so ikhonomi ya tiko ku ya ka xiyimo lexi hi nga ka xona sweswi xa a capitalist state ku lava nga khoma matimba emisaveni matiko ya ku fana na United States of America ni khomeleni tani twala ni khomeleni twana mi ta vuye mi tsakahla ni la ku mi kavanyeta ni khomeleni okay Walletwise la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona matsalani i xandla xa matsalani wa COSATU nkulukumba Gerald Twala hi bula na vona nhlekani lowu eka hi languteka mhaka leyi va nga yi languta Twala a mi kha mi vulavula hi timhaka ta ti-capitalist i khale n'wina va COSATU na ANC mi nyikiwe matimba ya ku fambisa tiko leriwani mi kuma timali loko mi kuma timali ematshan'wini ya ku vekisa na n'we mi kota ku pfuxa miganga ya n'wina mi kota ku pfuxa tindhawu ta n'wina loko mi ri na mapurasi mi kota ku rima ma mi vuyerisa n'wina loko mi kuma mali mi ya Diamond Walk loko mi nga yi Diamond Walk mi xava timovha na ku tshama na ku vanhu
va ya byaleni munhu a ya tirhisa mali 250,000 na yini se namuntlha hi nge vuli hi ku ha ta lawuriwa hikokwalaho ka yini mi nga nghenangi mi ya lawula ka malembe ya 30 lama nga hundza a hi ta hi nga ri kona la khalanga tanihileswi a ni kombisa timarket okay mhaka ya rand ya hina currency ya hina yi na matihlo loko mo swi lemuka ya swi kota ku vona leswaku hawa sweswi ku na GNU yi ma ni performa kahle swi endla yini swi endla hi ku ikhonomi ya hina ya tiko ya controliwa yi na matihlo ku lava va lava ku vekisa etikweni ra South Africa loko mfumo wa hina wu rhangela African National Congress va swi tiva leswaku African National Congress ku ya hi yoho ku ya hi tipolicy ta yoho kahle i mfumo lowu wu nga bias ngopfu eka vanhu va ntima the majority lava hluphekaku swi kutaniya that is why sweswi mi vona ku ri na ku cinca hikuva timakete ti tsakile ti ri no matimba ya mfumo wa African National Congress ya hungutiwile se hi nga kota ku ri hi sapota ikhonomi ya tiko loko ni tlhela ka xivutiso lexi mi xi kombisaka khalanga xa ikhonomi ya ku for 30 years ANC yi ri ka mfumo swilo wa swilo ku cinceni ngopfungopfu hi langute ka timali na ikhonomi ku humela hi loko mo swi tsundzuka kahle sweswo lexi tiko ri fambisa hi plan leyi vuriwaku National Development Plan NDP endzeni ka NDP ku na chapter yin'we leyi hi nga twananiki ANC ya swi tiva a hi si tshama hi twanana na vona and that chapter is the economic chapter hi pfumelana na vona ka ti-chapter letin'wana ta NDP but on the economic policy we don't agree with the ANC. That is why for 30 years the same policy of the ANC has not changed the lives of our people. Abacinca a swi koti ku ri yi cinca xiyimo xa tiko ku va xiyimo lexi vanhu va kota ku kuma mintirho a hi nga ta va hi tshame na 11 million ya vanhu lava lavaku va kalaka mintirho etikweni namuntlha so hi tshama hi ri ku lweni a hi twanani na African National Congress na yona GNU leyi ha ta va na ku burisana na yona na African National Congress hina vakhosana leswaku hi vonisa ku yini GNU leyi hikuva ku na leswi swi nga hi tsakisiki hi yona hi nge heti twala kumbexana a hi pfumeleli ku a hi voni swilo ku fana ni le vulanguteni NDP leyi mi vulavulaka yona ku sukusela hi 2012 n'wina tanihi khosati mi kha mi vilerisiwa hi economic chapter mindleyi swa tika khalanga loko ni ta swi vekisa sweswi leswo hikuva nhlangano lowu African National Congress a hi nhlangano wa vatirhi ntsena i nhlangano lowu nga ma swi tiva ku fa swi vulavuriwa swa ku se broad church so ya lweriwa African National Congress including its policies hi le ku lweni a ku na nkarhi lowu hi tshamaka hansi tanihi vatirhi ni vula swona from 2012 ku fika namuntlha mi kha mi ku mina NDP goals for 2030 leti loko ni kha ni languta laha to tala ta to ti nge fiki hi 2030 kambe xivutiso ku ta va ku hi swihi leswi khosato yi nga ta ku yi tshamini yi swi endlile ku lwela timhaka leti ti nga yi tsakiseki ta chapter ya economy nkarhi na nkarhi sweswi mi nga vula khalanga ya exiterekweni kambe timhaka ta xitereka yi ma ni tivekela tlhela loko hi va na tinhlengeletano na African National Congress ya burisana hi va kombisa leswi swi nga hi tsakisiki kumbe yi ma ni swi veka hi ndlela leyi xin'wana xa xivilelo lexi nga kona ka alliance swi ku ANC a yi le ku yingiseleni ka alliance the ANC is not listening to the alliance once va teka swiboho va ya mahlweni hambi mo ba pongo mi kombisa leswaku mara la a hi swi twisisi lani wa hi nga tshame hansi hi burisana a va le ku yingiseleni they are moving ahead kambe xivutiso twala lexi ni vona nkarhi wa ni bondoka la xivutiso lexi a ni mi vutisa xona a ku ri ku from 2012 ku fika 2024 mindleyi tanihi khosato ku lwisana na economic chapter hi swihi leswi mi nga swi kombaka mu ku hi ma swi vona leswi na leswi na leswi a hi lwisana na economic chapter kalanga swi tele swin'wana swa swona swi ya ka ti-outcome ta ti-congress hikuva
loko mi languta from ka conference ya 2007 hina vatirhi a hi hleketa leswaku no munhu loyi a hi vangelaku ti-problems i Thabo Mbeki a hi ngheniseni Zuma leswaku a ta kota ku cinca swilo na yena a fike a endla swa yehe loko se ya ka 2016 2017 hiko loyi ingaku se i thathe ngopfu Zuma hi kombela ku nghena wa hina matsalano wa NUM loyi a tivaka background ya vatirhi na yena a hi le ku kumaneni so i swin'wana swa leswi hi swi endlaku nkarhi na nkarhi ku problem kumbexana yi va ka vurhangeri bya African National Congress a hi lweneni leswaku ku cinca vurhangeri lebyi ku nghena vurhangeri lebyi hi vona ku ingaku byi ta hi pfuna tanihi vatirhi but always we get disappointed as workers. Rito ro hetisela mirini hi ku un'wana mingiseri i nghenaku timhaka ta switereke va COSATU vo ta komba matimba ya vona hi ku va lava switulu va tirhisa hina vatirhi ku kuma switulu miri yini n'we ku tereka a swi sungulangi namuntlha a swi sungulangi 30 years back loko hi kuma democracy we have always in fact la hi nga kona namuntlha tanihi tiko hi kume democracy na freedom i mhaka ku amongst others COSATU stood up ku va na switereka hi ve na switereka 50 years more than 50 years back xa 1973 Durban strike so switereka swi tshama swi ri kona ene swi nkarhi na nkarhi swi cinca xiyimo xa tiko ku lava va fumaka va kota ku twisisa leswaku vatirhi va koxa yini kambe munhu a nga vula ku loko ri ku tshama xi ri koho xi cinca xiyimo xa tiko 30 years leyi nga hundza xi lo hi cincela ku xi hi hoxa kwihi a ri dakeni ku a xi hi cincelangi ku swilo swi va kahle swo Khalanga a hi vuli leswaku 30 years leyi a ku endliwangi nchumu 30 years leyi ku ve na ku cinca kokulu etikweni kambe swin'wana a swi le ku cinceni ku ya hi pace leyi hi lavisaka swona by now in 30 years time tiko ra hina ra South Africa loko a ku nga vangi na yo state capture corruption na swin'wanyana a hi ta va hi fike kule. Gerald Twala Gerald Twala kusuka ka COSATU hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu khala a khensa inkulukumba Gerald Twala va suka va aka COSATU va tatani hi matsalani wa xandla xa matsalani kahle wa COSATU va hi fikisa makumu ka nongonoko Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu mundzuku hinkwayo xala wona twik kusuka a Ben Store a Giyani sweswi dzumba ra mina a ngomeni ya landzela ndzaka mahungu ya misava laha landzelaka na Gideon Zamani Malule Zamani Baloyi rulani Etsani nkowankowa ngiyani